Alen Bukovec. Kličejo me Buki. Star sem 17 let. Visok sem 183 cm. Imam 75 kg. Po horoskopu sem strelec. Prihajam iz okolice Žalca. Ko sem bil star 11 let. Super. Igram na poziciji krilnega napadalca. 45. Svetlo modra. Lansko sezono proti Mariboru. Ja, rad poslušam glasbo. Ja, Neymar. Za Barcelono. Jurgen Klopp. Košarka. Poslušam vse zvrsti ali najraje Balkan. Game of Thrones. Pizza. Ja. Na Hrvaško. Ob 11. Pogledam na telefon. Rad igram FIFA in se družim s prijatelji. Najprej bi se rad dokazal članskemu trenerju, potem pa seveda nekje v tujini.